Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inda ibasa ti Proverbio Kapitulo 6, versikulo 20 kan 23. Anak ko, tungpalam ti bilin ti amam, ken saan mo abaybayan ti sursuro ti inam, tadagi ti bilbilin kat arig na ti maysa pagsilawan, ken ti panangisoro kat arig na ti maysa asilaw. Dagiti panangilintag, ti panakadisiplina, kat iso ti dalan ti panagbiag. Papagayam, intay denggan ti maysa pay apakasaritaan, amay tampok dito'y drama tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Pasensya kang Santos adin ko, pinaguray ka pa'y. Na inaranamot ngamin nga da napatag-anapanak itay. Okay lang man ang Yuli. Mawatak mat. Anya ngamin aya, te umay mo ibaga. Amangan ko nakno dapay kwartam di tamanang. Pangusaram iti kwarta. Pagbayad ti ka na kami di pagadalan manang. Ag-enroll iti syudad kat criminology ti alaan na kurso. Dakkel ti bayadan mi. Pribado a pagadalan ti bagis iskwelaan na. Kapilitan manang. Awan mo't pagpilyan mi. Mano aya ti kasapulam adin ko. 15,000 ko ma. Mano ti bayadan na. 15,000. Umdas ka din day jay. Mapan ako rin tayo 5,000. Ti kada taon manang. Agam advance payment lang ah. Ti sobra. Pagbayad na iti abang kan igatang na iti masapsapol na. Ala, pabuludan ka adin ko. Ngam ibagam iti kanakak, asay saya aton na ti panagadan na. Agya man ako na manang. Di ka mandanagan. Tagbayad ak mutla dagos. Apaaman na makaapit kami. Nana Elena, adapela akom asa ba? Ay, adapay mo nakaw. Ay, gumatangak man. 3 kilo laeng. Nayunam moten iti pipino, petchay, kan karabasa. Ay, nagadubat na nakaw. May ibusyo aya. Para kan ni Jeff ti sabakan nateng agatangak, nana. Nagrugen ti klase da. Mangrugiin ton Lunes, nana. Naimbag lang nga adamot abasto na ijay. Ay, wala. Sigurado nagina ti magatgatang ijay syudad. Iso amay mayat no mangala dito lugar tayo. Makasigurado pa'y afresh. Ay, pudno launay. Mabit lang tay supot ko, tigat-gatangam nakaw. Alam dito akwarta anak ko. Pagbayad mo iti pagadalan. Allowance mo, abang mo kanaminan. Kurang mo, tatang. Ano sampay lang na makaapit kami, mangipaw-itak tumanan. Un-una ang mabayadan ti tuition mo. Wan, tatang. Jeff, anak, alaamot lang dagitoy. Anyamot nga dagita, nanang. Abastum tapno saan nga isupay agatangam ijay. Agan annad ka kanayon. Una, nang. Tika na yun nga ibagamikan ka. Likli kam ti bisyo kun barkada. Ipamaysam ti atensyon mo iti panagadal mo. Tapno makalpas ka. Wan, amok daytan, tatang. Sige, agrubuata kon. Lakay, manungay tinaurnong. At iti listahan bakit? Kita amlaton naman Ada amin dita. Ne, medyo dakkel matgayam. Wala tamay at ti presyo ita bakit? Bayadam nga ruden ti utang tayo ken ni Manang Yoli. Amang ano kasapulan na mo ti kwarta. Wan bakit? I-reserve ko ti 15,000 para kanima ng Yuli. Tinabati, idulin mo pa lang. Para iti panagadal ni Jeff. Saan ka amang ipauit? Isaganan pa'y dagiti nateng. Tapno mamimpinsan ti panagpauit ta. Bakit? Nakasingir kayo matgaya man, nanang. Ni tatang mo tinagsingir, anak ko. Amang ano mabalin nga igatangan nakmatan iti cellphone ko, nanang. Apay nga agpagatang ka, kat adamot cellphone mo. Ada nga agpaiso, ngam aghahang matdayjay, nanang. Masukatan ko mamatan. Cellphone ko dayjay iti mano atawan. Ano sampay laeng anak ko?
Adda nga agpayso na paglakwan tayo. Ngam, para ka ni manong mo a Jeff Dayjay. Para iti panagadal na. Anya? Ammumot adakkel ti baybayadan ni manong mo. Adda pa'y abang apaggastusan na. Ni Manong Jeff manan? Iso ti papapanan ti kwartayo ka ni tatang? Anak ko, aganos tayo. Sana bale, tano makaturpos kayo ka ni manong mo, ay kat malaganan tayo mat siguro. Lumabasak, Manang Yoli. Si kamat gayam dayta, adin ko. Dumagas ka pa'y at agkapita pa'y. Inton maminsan langin, Manang. Adapay papanak ita. Sa dino ti papanamaya, Inak makitang dan itayanda ang Lucas. apay, awan aramidam, ija gardenyo. Nalpasan, iso ang makipurdiyak pa'y. Iso pa'y agastusan ti kaanak ka mga gadadal iti syudad. Talaga, ana nga to ti arapaap mo para kadagiti putot mo. Uwi naman ang may metlat tamay no adamalpas da. Tapno saan tayo nga agpapada nga awan adal na. Nasaya at dayta akapanunutam adin ko. Suportaran tayo dagiti anak tayo. Iti kasta, agbaligi da. Anak ko, naalam ka diti kwarta ken nating nga impawit ko? Una nang, itay-tay. Nasaya at mo't nga no kasta. Agtipid ka, wan? Amumutan ti kasasaad tayo. Wan, isumat ti Aramida. Ni Jeff ka din ita, bakit? Wala kay. Sige, alam ti cellphone, takasaritan mo ti putot mo. Hello, Jeff, anak ko. Atay ka di tatang. Kumusta mat ti panagadal mo dita? Nasayat lang tamad tatang. Say-sayatam ti panagadal mo. Taar-aramidan mi mat kaninanang mo ti kabaalan mi ditoy. Tapno dagastusam. Kas kanayon kung ngay baga, liklikam ti bisyo kun barkada. Wan tatang. Sige, agpakada kon. At dapay practice mi ita. Ala, tabaliwan minto ti umawag. Agan-anad ka kanayon dita. Di mo liplipatan, ti agkararag, anak ko. Kalpasan ti upat atawen. At danto pulis nga anaktan, bakit? Nawin nga rod lakay. Kamaudyanan na. Nagbunga matlangan dahil doon sakripisyo ta. Asino nga ti mangimarcha ka ni Jeff, lakay? Kat, sika, ano kayat mo? Nakababain. Amangan no jak ammo ti ar-aramida. Nalakalang dahil ta? Si kalatan, lakay. Sigurado ka? Wen, mapan kami hanggang si ti mangimarcha iti anak ta. Ay na, sigurado ang maragsakan dayjay. No si ti mangisquirt kan kuana. Adumot gayam ti tarakan mo ababoy, Manang. Ay, wen mabalinan ang maidispose na kita, adin ko. Ay, Manang, i-receive mo man ti kadakkelan para kanyak. Anum ti baboy? Ay, kat, partinto ano malpas ti graduation ti kaanakan. Ay, wen anya. Upat atawanan nga agad-adal ni Jeff. Agturpos gaya man iti kolehiyo. Buwan, Manang, kamuadyanan na. Adamot la putot kong apulis. Ay, nakat congrats adin ko. Agya, Manang. I-receive mo ta kadakkelan. Tayo so ti pagsasangwan tayo. Imbita agto na iti kabagyan. Kakalugaran tayo. Ayun sigurado nga adunto ti umay makipangan ading ko. Mala tabayadak inton Lunes, Manang. Ada pa'y lako yung abagas, Nana Elena? Ay, naibusan. Ngam adamanin may deliver no Sabadaw. I-reserve siya man ti hapkaban para kanyak. Bayada kon. Kaano lang idigim batang kayo iti bagas yaw? Naibusan day jay? Para iti blowout ni Jeff. Nana, Ay, wine. Agturpusan ni Jeff anya. wala na. Ay na. Adamat lang ang pulis nga anak yo ka ni Blessy. Advance congratulations kada kayaw. Agya manaklaw na inana. Sagot ko ti tarpulin ni Jeff. Putno ka di? Wala. Siya kaunti mangi paarami di ti tarpulin na. Ibagam lang ka ni Bakamaw tamang isend ti picture dya anak yaw. Tapno nalakalaan no agpaarami da.
kanya nga iti suot yun itong graduation ni Manong Jeff, nanang, tatang. No siyak, isuot ko man ng tibistida nga insuot ko idi nagturpos ni manong mo iti high school. Ni tatang yo, jak amo no anyamot ti plano na. Dayjay manen, nanang. May mayat samot no gumatang kayo iti sabali. Ada punto ni Joyce, bakit? Gumatang kalatan iti bistida nga isuot mo. Ora siya, kita akmat iti long sleeve iti ayan ni Maria. Adukot ti wagwag ijay. Nasaysayat pa'y tatang. Ay, kaano kayo amapan agpili iti wagwag ka ni nanang ta sumuro tak? Ay na, isupay manen apaggastusan. Ni nanang at talaga. Manulaang matiwagwag ala ko ni Auntie Maria ngay. Bagaandak, no kaano kayo amapan, tatulungan kayong agpili. O sige, no kasta ti kunayo. Ay, wan gayam, ada ka di tarpulin ni Manong? Ay, wen. Ni Nana Elena kano akaruba tayo ti makamoy ti tarpulin na. Mangisend ka lang iti graduation photo ti anak ta, bakit? Ay, awan pa'y mat-insend ni Jeff. Ay, siya ko nanang. Awagak ni Manong tamangisend. Nalpas mat siguro ti pictorial da. Ay, Jeff, anak ko. Di mo matimbagbag nga agawid kagayam ita. Ay, agpasyudad kami kumain ton bigat. Sana nakasapulan, nanang. Anya, apay ngay. Kasanon ti graduation mo? Apay akas ta ti langam. Di ka pa'y sumungbat. Adda ka di parikot? Nanang, Apay ka di. sana ngagturpos ita, nanang. Anya? Kinapudno na. 2 taon lang tinalpas ko iti kolehiyo. Mabuto nga lamang ibaga kada kayo kani tatang. Tamok ang madismaya kayo kanyak. Nailaw anak, nanang. Nandiyo kayo masawan, Jeff. Tatang, Saan ka nga agturpos itatawan? Apay. naulawak iti bisyo, tatang. Nailaw anak. Sapay lang kumata mapakawanak. Impay mimot amin akasapulam. Apay akas to'y tinapasamak. Basol ko, tatang. Basol ko. Isumot lagayam. Adi mo kaya't nga agpasyar kami ijay syudad. Gapo ka dita ignorante kami kaninanang mo iso akas tati inaramid mo. Sinayang mo nagiti sakripisyo may parakan ka. Pasensya ka manang. Hanggang saan ko nagatangan ti baboy mo. Apay ngay ading ko. Kunak man no ag blowout ni kaanakan Jeff. Awan, ti mapasamak a blowout. Saan ka ang maawatan? Adda ka di daka sa napasamak ka ni Jeff? Saan nga agtorpos ni Jeff? 2 tawanan asan asimsimbrag iti pagadalan. 2 taon matan alinuklo ko na kami iti inana. Anya? Nagsakit iti rek na manang. Anya nga rin di inaramid na iti 2 atawan? Simurot ka dagiti gagayem na. Di na impangag dagiti bilin kan pamagbagami. Anyan ti kasta nagbanagan ti kaanakak. Kunaklakit din no addamot ng degree holder iti pamilya tayo. Sayang manang. Sayang dagiti sakripisyo mi. Nakababain pa ikit di kadagiti kakalugaran tayo. Anyat ko nam Joyce. Agadal kamot iti syudad. Wen tatang. Agam kita ma. Mga lumapan ka ijay. Di kay madanagan tatang. Saan ko nga aramidan tikas iti naramid ni Manong kada kayo. Suportaran dak iti daytoy nga rapaap ko tatang. Ikarik asaan amasayang ti sakripisyo yun. Kasano na mailawan ka man. Nakarkaron ton ngagsakit tirik nami iti inam. Agtalag kayo kumakanyak tatang. Sabali ak. Saan kayo alukon ka ni nanang? Siyak ti mang itakdar iti pamilya tayo. Ikarik day ta, tatang.
Kahit anya pa lang tiyar aramidam si ka Jeff. Tatang, Rugya mo niya gardin tawan pakitang danam. Sayang tal daw. uwan tatang. Takderam, tidala na pinilim. Tatang, manuabulan ng tinapalabas. Nga mariknak na sakit pa ilang tinakam yung kanyak. Sa paila ko matadumtang ti aldaw ang mapakawandak, tatang. Nagbabawya akong tikas dyan ngay naramit ko. Pura agbabawi ka, awanan. Saan mo na may subli tinapalabas? Sayang, nagitigastos mikan ka. Aramidak ti kabalak, tatang. Agurnungak, taituloy ko ti panagadal ko. Tung palak dagiti arapaap tayo. Nga agbalinak a pulis, tatang. Nanang, mariknak nga adayon tirik na ni tatang kanya. When tanasakit tinakam na ka. Uray syakmat. Araramidak matikabalak, nanang. No impangag na kami kumaidi. Saan kumaakas to itibiyag mo ita? Basol ko, nanang. Diyak ilibak dayta. Kat, anya ti planom? Agurnungak, nanang. Ituloy ko ti panagadal ko no makaurnungak. Sapay la kumata suportaran nak, nanang. Kasanun no. Tulungan nak, nanang. Agtalag kayo kumamanan kanyak. At dapay la ko yung aburyas, Antiyoli. Adapay mo't kaanakan. Gumatangak ko maitidwa. Agtarakan ka mo't. Unanti. Agurnungak, tapno maituloy ko ti panagadal ko. No kasta, plano manan di agadan. Unanti. Ngamita. Siyak mo't ti mangisakad iti panagadal ko. Ay katrumbang laang Mariknak ngamin nga dayo tirik na ni tatang kanyak ita. Nangato ti arapaap na parakan ka. Iso ang naggagat, tapno maipaay na ti masapsapul mo. Ngam kasta mo ti inaramin mo, kaanakan. Amok abasol ko, anti. Nadagsan ti basol ko kadagiti naganak ko. Di mo ngamin impangag dagiti dadakkel mo. Iso akasta ti nagbanagam. Ang saan pa'y mutkit di anala daw ti amin. No adda pa'y dumtang agundaway. Saan ko nasayangan, anti? Sika ti mga ramid iti dayta agundaway kaanakan. Nakita mo ti reaksyon dagiti dadakkel mo. Idinaamuan daan nagulbud ka kadakwada. Aramida kon ti maiparbang, anti. Diyak kayat ang maulit man ang tibidot ko. Diyak kayat ti mayaw awan, anti. Aramidem dagiti nasaya at abilin tinaganak mo. Tadagita ti manglawag iti dalan mo nga agturong iti pagsayatam. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok dito'y drama tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tin kay panangtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.